Hamınıza salam olsa bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bölümüyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın karşınızdayız. Jeş nedir? Bu da 20 değil. Ay vurma da canım yoktu Fuat. Allah mənim kalbim var. Fuat sen git ağaç görme. Sen burada məcözdə. Ben gedim biraz o tarafta işim var. Onları görüm gəlirlər. Ha, yaxşı. Gedək uşaqlar. Ama Bu dağa dırmaşım ben. La 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 li la li ya öpürüş. Ben dağa dırmaşım. Sen istiyorsan var ya ileride ağaçlar, sen ağaçlar var. Onları kır gəlirlər. Yaxşı. Bu nedir? O sandık tapdım mı? Nerede? Sandık. He, ortalıkta. Allah hakkı. Bir şey sen mi? Allah bu değil. Yanıma gel. içinde? Yanıma gel. Gel birlikte açalım. Madem. Ne durdun Emir? Emir ne var? Ne kadar Ne kadar da lan? Aynen Emir sen ne taptın? Uşaqlar Emir ne taptı? Oha sınırsız elmas Allah hakkı. Kur'an hakkı sınırsız elmas. Uşaqlar sınırsız elmas. Emir neredesin? Uşaqlar Emir sandık taptı. Hazine taptı. Ay sınırsız elmas Allah'ın andolsun bu ne de? Oha. Yuh da yuh. Oy kurtarma. Oy Allah'ın kıtalar Allah. Uşaqlar ismini uçuşunu bilmədim. Fuat sen diyorsun. Hesap edemem diyorsun. Ne kadar ne yaparsa yap. Gözde ben benim envanterim dolsun. Niye? Göster. Verim mesela. Oha sınırsız 64 tane elması bir tane geri qaytar. Görüm gəldi. Diyanda geri qaytar görüm gəlir. Ben sandığı qırım ondan sonra. Qırı bilməzsən. Uşaq oyuncağı deyil o. İyice qırsa. Bildiğin uşaq. Oho Allah qıcaqlar gördünüz da. Elmaslar götürür elmas gəlir. Ay ne əkirsən? O böyükündə. Yazıqlar. Ay kömür düzəldə bilərik yollardan əslində. Oy! Oy! Bunlar nədir? Mən bir daha çaşmam. Fuat buna bak 64 elmas 64 20. Yataq vermə bir dənə. 64. Mən yataq ver. Gidi evimizi tikək elmasdan, dəmirdən elmasdan. Getdi. Ay əşyaların hamısını bir sandığa yığaq əşyalarımızın hamısını. Ha dənə. Yanıma gəl, harda başlamışdıq biz? Ki evimizi tikdiyimiz yer tapaq. Altın elmalara bak. 1 2 3 4 5 6 7. Oyunu patlattı uşaqlar. Emir. Ayağım çiğdiyə. Allah haqqımı ayağıma vururam. Uşaqlar. Buna inanı bilməzsiniz. Amma mən inanmıram. İnanmıram. Haqqı bu. Gəl. Mən Emir bir dənə məşqlə vur. Vur. Allah haqqımı. Gözlə bir də vurum. Hə. Nə pis ağrıdı. Emir Allah ben yuada görüm. Yuada görüm. Uşaqlar bir də nədir biz? Ay gedək indi qəşəng bir dənə ev tikdik. Elmas. Elmas. Baba burada evimizi tiksək qəşəngdir. Hala bu bölümün davamını istəyirsiniz abunə olub like atmağı unutmayın. Bizim də belə şanslı olmağımızı istəyirsiniz videoyu yorum eləyin, bəyənin. Ay sandıq qoy. Sandığım yoxdur. Bu qədər əşya var. Bir dənə sandığım var. Bir dənə. Bütün sandıqları qoy bura. Bütün sandıq. Allah 3 dənə. Yaxşı. Bəsdir. İndi əşyaları doldur onun içinə. Mənim açdığım bir yer var ya onun içinə. Açılan sandığın içinə. Bu nədir? Oha, uşaqlar 4-cü dəqiqə deyib biz hələ bulanı. Biz bunları dolduraq ki başlatdım. Uy uşaqlar yatanmadıq. Niyə? Yat da bak.
Yattım yat. Hə, yaxşı, böyle yat. Sen ölürsen. Yatağımı ver. Yalan. Değil, orada değil yatağım. Tamam, varlandık ama biz de öldürürüz. Yemin. Buradasın. Vay ne kadar zombi gelir. Şolar. Ben Emir'den uzaklaştırmışam. Gözü gelemem. Emir uzaktan benim oyunda. Hadi Emir. Deməli görsən də gəl. Adımı görürəm, oradan gəlirəm. Mən yatıram. Mən ona kimi buranın güvənliyi salım. Ölmüşdüm hemen. Əminsən qılıc olsun. Tez duran kimi pıs, öldürdü. Tez yat, 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 yat. Yat. Hə, yataq. Yat. Yatıram ya. O buran. Ne tuttun ha? Ay. Koymadım. Allah küçürsən sen. Koymadım. Ne tuttun ha sen? Vay mən öldürdüm. O hatırlar. Emir. Emir çömək, bura çömək. Emir Allah haqqı. Dikkat edin. Bir daha kazma da öldürürəm. İnciliğe bakayım. Bugün bizde öldük demek. Ölmedi. Varlandık, bir de varlandık. O kadar varlandıkça takipçilerin gözü değil. Hadi. Şeyle bak. Öldürdüm. Öldürdüm. Yatağa tez yat. Tez yat sesar olsun. Tez yat. Mənim yatağım. Ay tez yat. Xastasan sen. Afar Allah qəşənglik sen tez yat deyirəm. Yatağıma qarırsan sen xastasan. Ay fok deyirəm sen. Kömədi. Yataq. Yaxşı. Yatamıram. Ama olsun önünde. Fark olur. Gel şurada yandırım. Ay yatamıram. Fatih. Oya Yıktın. Ayırdım. O kadar. Hamısını koy. Hamısını koyuram lan ha. Ama ne sabah esin. Uşaqlar indi mən Fuatla indi ev düşəcəm. Fuatla indi ev